Betul, Mercedes-Benz memang kira antara model Conti yang paling kurang rosak. Sebenarnya Steven selalu cakap kereta Benz ni dia macam Continental punya Toyota. Sebab Toyota biasa kita kategorize sebagai pam minyak pergi hantar servis, itu saja. Untuk Mercedes-Benz walaupun certain model dia ada penyakit yang tersendiri, tapi puratanya cakap memang paling kurang masuk workshop adalah Mercedes-Benz. Masalah paling common adalah macam bocor air dekat water pump sana, carbon build up, boleh cakap setiap yang direct injection pun akan kena, banyak wear and tear with suspension, engine mounting, lepas tu macam certain model cooling coil pun agak common juga. Wah, mana yang paling reliable? Sebenarnya saya rasa tengok dekat body kereta, tengok untuk harga body kereta apa, memang pakai engine yang lain. Macam engine M271, 274, M282, M264, banyak pun agak tahan asap. Setiap yang engine ni sebenarnya dia ada masalah yang tersendiri. Biasanya kalau kena overhaul kan, biasa Steven tengok yang lambat servis kita tak nak cakap lah, tapi kalau yang regular servis ada certain case macam tuning tu air fuel ratio tak betul, ada knocking pun boleh jadikan masalah overhaul. Tapi secara puratanya kalau nak yang paling banyak overhaul tu memang model macam M270 atau yang engine lama, sebab engine lama ada yang owner nak pergi restore kan balik engine tu, jadi sebab tu mereka pergi overhaul kereta tu. Kalau bagi saya semua pun nak.